Ovo je tema skupa Republika Srpska između rata i mira, je, ovako da kažem, zvučni naziv konferencije zbog situacije u kojoj smo se našli svi kao srpski narod, Republika Srpska kao država, Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma i opšte međunarodna javnost koja je dala očigledno veliki publicitet i veliki značaj ovom referendumu u Republici Srpskoj. Na kraju svi pričaju o referendumu, na kraju svi pričaju o tome šta će se desiti pre referenduma, šta bi se desilo kada će se održati referendum ili kada neće, a niko ne govori ili se jako malo govorilo o tome zašto je došlo uopšte do referenduma, znači šta je ono što je bilo koren celog problema, ako možemo da nazovemo problem. Znači, da podsjetimo, da bi razumeli stanje, da je ono što je u stvari bio koren svega jeste odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji je započeo u stvari celu tu krizu i ispolitizovao jednu situaciju i naložio ili da kažem rekao da više ne može da bude dan državnosti, da se ukine dan državnosti Republike Srpske. Znači, to je koren krize iz koga izlazi sve ostalo što ide. Naravno, mi isto mislimo da je to bespotrebno, ali kada je došlo do toga, moralo je srpski narod i Republika Srpska je morala da brani svoja prava. Kako je branila svoja prava? Pa onako kako rade sve demokratske zemlje, znači na demokratski način referendum. Sve ostale zemlje sveta imaju pravo i narod u tim zemljama ima pravo da se pita i da odgovara na ta pitanja. Samo je pokušano da se ospori pravo Republici Srpskoj, što nije smelo da se dozvoli. Ni po kakvu cenu, zato što svako ima pravo da se brine o svojoj sudbini, svog naroda i svoje države. Sada ide se dalje, posle referenduma, gde se desila blistava, da kažemo, pobeda srpskog naroda u tome da želi da očuva svoju državu, ide se dalje. A dalje se ide time što se preti raznim hapšenjima, što se preti svim i svačim što realno ne priliči demokratskom svetu, ali izgleda da demokratija nije ista za svaku zemlju i da se drugačije tumači od slučaja do slučaja, što u principu ne može nikada da izađe na dobro. Mi kao srpski narod, mi moramo da se suprotstavimo zato što se time borimo za mir. Znate, sve ove izjave koje su vratno huškačke dolazile su uglavnom sa druge strane. Vi niste čuli nijednu, vratno, mislim, niko od nas nije čuo nijednu izjavu ni strane Srba u Republici Srpskoj, ni od vlasti tamo, ni od vlasti u Srbiji koji nisu pozivali na mir, na smirivanje tenzija, na to da se sve završi na jedan krajnje primjeren demokratski način, ali s druge strane smo imali prizivanje Belaja, s druge strane smo imali optužbe za sve i svašta i pokušaj čak, znači optužbe da treba da se predsjednik Republike Srpske uhapsi. Mi moramo biti solidarni sa srpskim narodom preko Republici Srpskoj, zato što je to, mi smo isti narod, Srbija je garant Dejtonskog sporazuma i mi moramo biti dosta čvrsti u odbrani prava srpskog naroda tamo. Srbija nije se imala dobru poziciju u ovoj situaciji, jer se nije direktno mešala u referendum Republici Srpskoj, znači nije se mešala u poslove druge zemlje, ali nije ni sprečavala, što je jako jedna dobra pozicija, izbalansirana i mislimo da Srbija treba da zauzme odlučan stav u tome da se bori za prava srpskog naroda. Problem je, realni problem nama svima i ovde u Srbiji jeste što mi u okviru Srbije imamo antidržavne elemente koji više podržavaju stranu bosanskih muslimana nego pravo Srba. Imali smo izjave ovde, vrlo energične izjave i vrlo provokativne izjave raznih političkih lidera, da ih sad ne spominjamo, od LDP-a pa nadalje. Imali smo zadnja 2 dana komentare i raspravu kada je Bakir Izetbegović rekao da Dodik treba da prođe kao Gaddafi, što je van pameti i neprimerno skroz. Imali smo reakciju predsjednika Srbije koji je to osudio, ali smo onda imali s druge strane ovde neke ljude i neke stranke koje se vode kao srpske, znači pre svega Nenada Čanka, koji je osudio izjavu predsjednika Srbije, a nijednom reči nije osudio izjavu Bakira Izetbegovića i pozivanje na sudbinu Gaddafija. Vi znate šta to sve znači? To znači silovanje, ubijanje, paljenje, maltretiranje. Ako to neko želi na Balkanu, srpski narod, Srbija to sigurno ne želi, mi to ne smemo da dozvolimo. Oni svojim ekstremizmom, ti takvi ljudi koji daju, oni u stvari pozivaju ekstremiste da ojačaju i da rade dalje. Mi trebamo da idemo na smirivanje situacije i posle ovog referenduma, desilo se, da kažem, na samom referendumu, pred referendum,
desilo se jedno čudo za ceo srpski narod u celini, to jeste da je srpski narod se ujedinio oko nečega. Znate, mi obično kad imamo političke podeli, kada se raspravljamo, dosta smo tu, dosta smo ostrašćeni među sobom kada raspravljamo. Ovaj put smo svi stali na liniji odbrane Republike Srpske. Idu izbori lokalni, nadamo se da će se nastaviti u tom duhu, da će se prekinuti sa strane određenih političkih grupacija, da to se zloupotrebljava i da se situacija koja je dobra ili nije dobra koristi za lake političke poene. Znači, nadamo se da će zajedno razumeti situaciju i da ćemo ovaj jedan dobrobit za srpski narod koji je izašli iz ovog referenduma kapitalizovati na tim izborima. Kada pričamo danas o krizi u Bosni i Hercegovini i crnim oblacima koji su se nadvili nad njom, treba da se setimo kako je počeo rat 1992. Šta se desilo. Tada su muslimani i Hrvati protivno Ustavu Bosne i Hercegovine jednostrano pokušali da nametnu svoju volju Srbima. U jednoj složenoj državi ili državnoj zajednici kakva je Bosna i Hercegovina, odluke moraju se donositi konsenzusom, a dok se ne donese nova, moraju da važe stare. Kogod pokuša tako nešto da zanemari, izaziva nesreću. I dobili smo nesreću od 1992. do 1995. Ta nesreća je bila rezultat agresije na srpski narod, želje da se jedan konstitutivni narod pretvori u nacionalnu manjinu, pa možda čak i etnički izbriše. Srbi su se tome suprotstavili, Republika Srpska je očuvana, ojačana i u Dejtonu međunarodno prihvaćena. Dejton je kompromis gde su svi nešto dali, uključujući i nas. Mi smo se odrekli legitimnog prava srpskog naroda s obe strane Drine da nastavi da žive u jednoj državi, odrekli smo se mnogih teritorija, ali radi mira smo prihvatili taj kompromis i Dejton. S druge strane, Dejton nije iskreno prihvaćen. S druge strane, od strane hegemonističkih, centralističkih krugova u Sarajevu, prvog dana posle Dejtona počelo je da se radi protiv njega. Radilo se u duhu revizionizma sa ciljem nametanja svega onoga što nije moglo da se nametne topovima. Drugim rečima, otpočela je mirnodopska agresija protiv Republike Srpske već te 1995. godine, mirnodopska agresija koja je bila nastavak one ratne agresije. Tokom svih ovih godina Republici Srpskoj su na ovaj ili onaj način otete mnoge ingerencije koje su je pripale u Dejtonu. Od vojske, državne bezbednosti do fiskalne sfere. To je sve rađeno iznudama, pritiscima, pretnjama. Sve dok u jednom momentu Banja Luka, odnosno predsjednik Dodik, nisu našli modalitet kako da se efikasno tome suprotstave i da konačno prekinu taj ciklus tihog realizovanja ratnih ciljeva muslimanskih ekstremista. Tako smo stigli do ove velike bitke koja je referendumska. Neko je pokušao da otme Republici Srpskoj dan državnosti, što je trebao da bude uvod u otmicu imena, a kada se otme ime, onda se zatire i država. Da se to ne bi desilo, narod je stupio na scenu i narod je vrlo jasno rekao šta želi na referendumu, a referendum je najdemokratskije sredstvo izjašnjavanja. To je uistinu glas naroda države koje su primjeri demokratije kao što su Švajcarska, održavaju referendume i tekako konsultuju svoj narod. Mi smo sada to imali i u Bosni i Hercegovini, a protiv naroda niko ne sme da ide, makar niko ko je demokratski orijentisan. Ali očito mi imamo i dalje posla sa mnogima koji su ostali zatočenici ratnih misli i ratne retorike, koji pričaju o likvidacijama, koji pričaju o otmicama ili hapšenjima, koji pričaju o progonima, belajima. Taj duh je sa srpske strane srećom nestao, a s nekih drugih strana nije. I tu je problem međunarodne zajednice, što je neselektivno postupala, što je samo pritiskala Srbe, a ništa nije radila na drugoj strani da se obuzdaju maksimalistički zahtevi, odnosno da se prihvate vrednosti modernog sveta. Toliko se priča o evropskim vrednostima, a oni koji su zaštitnici evroatlantskih, oni koji su puleni evroatlantskih krugova u Bosni i Hercegovini, nažalost od svojih mentora nisu dobili poruku da i sami moraju da se drže tih evropskih vrednosti. Konačno, važan je i stav međunarodne zajednice da shvati da podrškom onima koji remete stanje koje je dovelo do mira, međunarodna zajednica, odnosno njen zapadni deo, radi i protiv mira i protiv demokratskih vrednosti. A srećom,
mnogi to verovatno već i uviđaju, iako još nemaju u punoj meri hrabrosti da kažu. Kad pogledate poslednji sastanak Veća za implementaciju mira, neke stvari nisu javnosti dovoljno u fokusu pažnje. Mi obično znamo i kažemo da je Rusija bila protiv zaključka kojim se osuđuje referendum, dok su druge zemlje, zapadne i Turska, bile za. Naravno, to čitav zaključak čini nelegitimnim jer se u Veću donose odluke konsenzusom. Ali, pored toga, što je vrlo bitno, važno je naglasiti i da među zapadnim zemljama došlo do velike podele. Primjera radnik Francuska i Italija su se usprotivile bilo kakvim merama protiv Republike Srpske. Nažalost, Sjedinjene Američke Države i dalje insistiraju na onome što je dovelo do rata 90-ih i insistirale su i zahtevale takve mere, ali njihov glas je ostao relativno usamljen. To govori da je i svet već drugačiji, da imamo geopolitičku situaciju bitno drugačiji i kada to shvatimo, moramo se držati samo jednog principa, odlučnog, čvrstog stajanja iza principa Dejtona, nepopuštanja, ne smemo ići u bilo kakvu krajnjost, niti da mi budemo ti koji rušimo Dejton, što nikad nismo ni bili, niti pak da popuštamo nekritički, kao što, nažalost, ponekad se čuju glasovi u Beogradu da bi tako kupili mir. Popuštanjem se priziva nesreća, isto kao što se ona stvara i agresivnim ponašanjem koje danas imamo u Sarajevu. Zato je recept ono što smo videli na referendumu. Miran i čvrst stav i nepopuštanje kad se radi o odbrani nekih temeljnih demokratskih principa. Ono što se poslednjih nedelja i meseci događa u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini u najkraćem bi se moglo opisati kao nastojanje da se dovrši jedan proces balkanske dezintegracije srpskog faktora, ovaj put u velikoj vremenskoj iznudici u kojoj su se našle najmoćnije zapadne sile, pre svega Sjedinjene Države i Britanija. Međutim, sa druge strane, ti pokušaji odvijaju se u bitno različitoj konstelaciji snaga u odnosu na one koji su se događale 90-ih. I to smo videli u odnosu nekih velikih sila prema referendumu. Videli smo ozbiljnu podršku Rusije referendumu, videli smo jednu odlučnu, iako umerenu podršku Narodne Republike Kine i videli smo ono što nismo videli 90-ih godina, dosta hladnu i dosta neagresivno ponašanje nekih ključnih zemalja Evropske unije, gde smo videli da zapravo možda čak i srpskom referendumu negde u džepu drže palčeve. Dakle, to više nije onaj unipolarni svet u kome su se stvari događale kako su se događale 90-ih godina i prošle decenije. Sa druge strane, podrška Republici Srpskoj, odnosno pokušaj da se ona ugrozi, gledano po međunarodnoj konstelaciji, jako podsjeća na neke događaje i na raspored snaga u ratovima koji se već vode i na Bliskom istoku i u nekim drugim krajevima. Dakle, mogućnost da se jedan takozvani proksi rat, posrednički rat, prebaci u nekom trenutku sa Bliskog istoka na Balkan, nikada je ne smemo podcenjivati, utoliko pre što vidimo da ratne trube koje čujemo na Balkanu, one jesu smeštene na tom mestu, ali bojim se da se njima ne diriguje sa Balkana. Samim tim moramo se zalagati za mirno rešenje krize, jer bi budući ratovi potpuno, a zaplašiti se čak i konačno, mogli da devastiraju ovo područje i da ga potpuno unište. Međutim, zalaganje za mir nije uvek u svome rezultatu to što pokušava da bude. Mi vidimo jedno ozbiljno zalaganje za mir koje postoji u Srbiji,
Međutim, sa druge strane, vidimo da takvo zalaganje za mir nema onaj neophodni element odvraćanja. Veoma je važno da se Srbija u ovom slučaju pokazuje kao miroljubiva sila. Ja sam u ovom rasporedu snaga i podrške, gde je Rusija snažno podržala Republiku Srpsku i to se videlo na sastanku predsednika Dodika i predsednika Putina, ja sam Srbiju u tom kontekstu nazvao karikom koja nedostaje. Mislim da su mogućnosti Rusije da pomogne Republici Srpskoj i u kontekstu odvraćanja spreči ono što može da se dogodi, da su one ograničene i da su mnogo ozbiljnije i mnogo operativnije ako u tom lancu bude i Srbija. Želeći mir, mislim da Srbija ne sme da okrene leđa Republici Srpskoj i mislim da je veoma važno da uputi takvu poruku da će se sa jedne strane neprestano zalagati za mir i nastojati da spreči ratni rasplet tamo, ali da neće dozvoliti nikakvo vojno ili bilo kako drugo nasilno ugrožavanje Republike Srpske. To bi bila prava mirovna inicijativa i to bi zapravo bio jedan kompletan stav koji bi zaista funkcionalno radio u kontekstu mira. Rekao bih da u današnjem sukobu na Balkanu dve strane traže svoje mesto. Kada pogledate situaciju na Bliskom istoku, poslednji trendovi koje tamo vidimo jeste povećano razumevanje između ključnih pravoslavnih i ključnih muslimanskih zemalja. I mislim da je to povećano razumevanje i rezultovalo time da je Sirija ipak spašena onog scenarija koji se dogodio u Libiji, iako ona teško pati i krvari. Mislim da balkanski muslimani, Bošnjaci, da bi bilo dobro da pod uticajima koji možda već i postoje, ali mi ih, nažalost, još ne vidimo, da pokušaju da nađu tu tačku razumevanja sa Srbima pravoslavcima, kao što bi bilo veoma dobro da se dogodi obratno. Dakle, Bošnjaci su strana koja traži ovde svoju stranu. Ako izabere pogrešnu stranu, kao što je izabrala nekoliko puta, plašim se da će nas to odvesti u velike rizike. Sa druge strane, i time ću da zaključim, mislim da svoju stranu traži i Srbija. Ono što je minimalno, što može da učini za sebe i za Republiku Srpsku, to je da realizuje svoje dogovore sa jedinom zemljom koja hoće da nam pomogne da ojačamo svoje vojne snage i aktiviramo taj element odvraćanja, dakle sa Rusijom, i da uputi poruku o kojoj sam govorio, da će se suprotstaviti svakom pokušaju nasilnog rušenja Republike Srpske. Samo jedan tako jasno artikulisan stav može da bude garancija da će stvari tamo stati i da će se krenuti u njihovo smirivanje. Danas Dayton zapravo više ne važi, gledano realno. On formalno je dokument na koji se pozivaju svi, ali je on kršen od strane međunarodne zajednice koja je upravljala Bosnom i Hercegovinom posle Daytona sa ciljem da se oduzmu atributi državnosti i ovlašćenja Republike Srpske. Pre svega, vojska Republike Srpske je bila na udaru i ona je ukinuta. Pa i druge institucije koje svaka, da kažemo, država ima kao svoje institucije i svoje atribute su ili ugroženi ili su bili izmešteni na federalni nivo. A ovo je možda poslednji moment bio da se spreči, da se ono što je ostalo od ovlašćenja Republike Srpske, što do sad nije ukinuto, znači nepravedno i nepravno i nasiljem visokih predstavnika i kriminalnim operacijama članova
međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini da se spreči zapravo potpuno ukidanje prava Srba u Bosni i Hercegovini na svoj, da kažemo, entitet i na svoju državnost, što je zapravo garantovano Dejtonom. Znači, na terenu se Dejton gušio, uništavao i Srbija je to 2 decenije. Miloševićeva Srbija, Đinđićeva Srbija, Tadićeva, Koštuničina i 20 i nešto godina Srbija nekako pokušava da daje isto ovu poruku o čemu je govorio gospodin Cvijanović, miroljubivo, ali se to uvek shvatalo kao zapravo slabost sa naše strane. Nekad jeste to bila slabost, nekad je bila iskrena miroljubivost, ali, kažem, sa druge strane se to uvek doživi tako da, kao poruka da Srbija neće pomoći Republici Srpskoj. I to zapravo onda tek jača aspiracije druge strane, ako iz Sarajeva ili Zagreba razumeju Beograd, tu miroljubive poruke, kao da Beograd neće pomoći Republici Srpskoj u slučaju vojnog konflikta, onda to njima, da kažemo, rastu apetiti i kažu onda možemo lako da savladamo Republiku Srpsku ili barem da prekinemo Republiku Srpsku od Brčka. Znači, vrlo je odgovorno u ovom momentu ono što čini Beograd i vrlo je važno da se ne pretera nijednom pravcu, a pre svega u toj miroljubivoj retorici koja može da motiviše, da kažemo, zajedno Zagreb i Sarajevo sa, naravno, blagoslovom nekih centara moći na zapadu da izvrše neku vrstu ataka na Republiku Srpsku, a i ovo najava hapšenja predsjednika Republike Srpske je isto tako udar na Republiku Srpsku i na Srbe sa obe strane Drine i to ne bi nikako dobro završilo da, recimo, neko pokuša da hapsi predsjednika Republike Srpske, mogu bi dovede do konflikta, može i do opet sukoba nekog određenog nivoa intenziteta. Ono što je bitno je da očigledno neki centri u međunarodnoj zajednici nisu toliko Dodiku zamerili sam referendum, koliko posetu Rusiji i Putinu i oslanjanje na Putina i na Rusiju. I to je ono nešto što negde po nekim, da kažemo, akterima, pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama, koji su lobijima, koji su uticajni na Balkanu, je nešto gde je Srpska i gde je Dodik prešao crtu. On zapravo nije imao izbor zbog toga što je očigledno da, sa druge strane, Sarajevo je huškan na konflikt sa Srbima, to jest huškan je da ide ka ukidanju Republike Srpske i ukidanju prava Srba u Bosni i Hercegovini na sopstvenu slobodu, nezavisnost, na svoj entitet. Tu je značajno da je posle Srpske, ako bi se desilo nešto loše Srpskoj, sledeća je Srbija. Posle Dodika na redu je vlast i vlada u Beogradu. Pretnja hapšenjem predsjednika Republike Srpske jeste pretnja, da kažemo, direktan atak na Republiku Srpsku i destabilizacija regiona, jer se time i Srbija dovodi u vrlo nezgodnu poziciju gde mora da reaguje, da kažemo, u slučaju tog hapšenja, Srbija bi morala isto tako da reaguje kao što bi reagovala, recimo, i Rusija. Ono što je Dodik zapravo uspeo je da od političara postane čovek koji je na neki način identifikovan sa Republikom Srpskom i kao neko ko brani opstanak Republike Srpske na taj način što je i kroz ovaj referendum se uspelo da se dođe do nekog nacionalnog jedinstva koje je uvek deficitarno i s druge strane na spoljnopolitičkom planu dobije podršku Rusije, Kine, ali i Izraela, koji je vrlo bitan i u međunarodnoj zajednici i sa svojim lobijima i u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji i u Evropi.
Tako da situacija jeste bremenita i puna neizvesnosti, ali mislim da se ipak preteruje sa tom, da kažemo, ratno-huškačkom retorikom koja više služi kao jedna propaganda mašinerija kojom se plaše pre svega Srbija i Republika Srpska da popuste pod pritiscima. Svedoci smo da za nepunih mesec dana u Evropi se održavaju ili su već najavljeno održavanje 4 referenduma. Jedan od prvih bio je ovaj referendum u Republici Srpskoj o danu državnosti 9. januaru i Svetom Stefanu. Drugi i najbliži referendum koji se trenutno je najavljen, to je 2. oktobra u Mađarskoj i tiče se mađarskog stava o migrantima, odnosno o kvotama. Imali smo juče održani referendum u Švajcarskoj o nošenju burki i evo najavljen je referendum u Italiji koji je najavio njihov premijer Matteo Renzi o promeni ustava u Italiji. Zanimljivo je da ni jedan od ovih referenduma koji su već bili, a bio je taj u Švajcarskoj i u Republici Srpskoj, i ova 2 druga najavljena, ni jedan nije izazvao toliku medijsku pažnju i buru, a samim tim i političke ocene i osude, kao što je izazvao legitimni, demokratski, krajnji pristup izjašnjavanju slobodne volje naroda kao u Republici Srpskoj. Sama ta činjenica po sebi govori mnogo. Ali ako je stavite u kontekst izjava, pretnji, osuda, ucena, pa i čak praktičnih koraka koji se preduzimaju u Sarajevu, a jedan od takvih praktičnih koraka je, zamislite, pozivanje na sud predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u svojstvu osumnjičenog za održavanje referenduma. Sad, dame i gospodo, nakon toga mi izlazimo izvan okvira realne politike i ulazimo u nešto što se zove potpuni iracionalizam i ulazimo u nešto što se može tumačiti samo na nivou bizarnosti, groteske i nenormalnosti. Ako vi kao osumnjičenog pozivate na sud čoveka koji je stao iza principa, osnovnog demokratskog principa, da se narod izjasni na referendumu o nečemu, onda mi ovdje više nemamo posla s politikom. Ovdje imamo posla sa nekim drugim delatnostima, koje svoj izvor nalaze ne u razumu, nego u nekim drugim oblicima ponašanja koji korene možda sa strašću, sa mržnjama, sa odioznostima. I onda u tom smislu treba da se zapitamo kakav uopšte stav prema ovoj izvan političkoj situaciji, jer ovo je izvan politička regularna situacija u kojoj se preti ne samo hapšenjem, nego smo bili svedoci otvorenih pretnja smrću predsjedniku Republike Srpske. Ovdje za nas ključno pitanje treba bude kakav će zvanični stav Beograda biti na sva ova pitanja koja su pokrenuta referendumom u Republici Srpskoj. Jedno je sigurno, sa jasno izraženim zvaničnim stavom zvaničnog Beograda, da stoji iza svih demokratskih koraka, podvlačim, demokratskih koraka koji se preduzimaju u Republici Srpskoj i da će u tom pogledu pokazati i solidarnost, ali i jasnu i nedvosmislenu odlučnost da brani pravo
Republike Srpske i njenih građana, ne samo za posezanjem demokratskih principa i postulata, nego i da ne dozvoli obespravljivanje srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, čemu smo bili svedoci u protekle 2 decenije, otimanjem i oduzimanjem dejtonskih ovlašćenja koja je Republika Srpska imala. Na kraju krajeva Srbija kao garant i potpisnik Dejtonskog sporazuma je u obavezi da tako postupi. Sa te strane ja očekujem da će ova treća karika, koju je vrlo razložno i mirnodopski pomenuo kolega Cvijanović, sinhronizovano delovati sa Banja Lukom i da će pokazati političku mudrost i političku zrelost, a ne samo ustupati zahtevima koji su već postali iracionalni, nemogući i agresivni, čime bi samo poslala poruku da je pustila Srbe u Bosni i Hercegovini niz vodu, što bi vrlo brzo se pokazalo kao kobni korak i kobna činjenica. Sticajem okolnosti, u nedelju na dan održavanja referenduma ja sam bio u Republici Srpskoj, u jednom gradu, i to na sahrani. Umrla jedna Srpkinja, ženina daljnja rođaka, i na sahrani su bili i Srbi i Bošnjaci, muslimani. Oni su povezani kao školski drugovi, kao prijatelji iz detinjstva, a i rodbinski, udajama, ženidbama. Zašto ovo izlaganje o situaciji u Republici Srpskoj posle referenduma počinjem tim malim ličnim događajem? Zato što je to, recimo, jedan od primera da ljudi mogu da se dogovore i da mogu da nađu onaj stepen neophodne tolerancije, a da često razlozi za sukobe dolaze sa strane. Mi treba, pre svega, svi, i Srbi u Srbiji i Srbi u Srpskoj, da kažemo da smo opredeljeni jasno za mir, za saradnju, pogotovo tu ekonomsku, na kojoj i zvanična Srbija insistira, ali da postoji neka granica do koje se mora ići. Srba u Hrvatskoj ima vrlo malo, ostalo ih je u Republici Srpskoj, u Crnoj Gori ih valjda ima koliko, 29%, i potrebno je da se vidi šta je to, gde žive Srbi, gde će živeti, na kojoj teritoriji i koji je to kulturni model koji je najpogodniji za Srbe i za srpski narod, a koji može pomoći da se sačuva nacionalno biće. Jer pitanje granica, teritorija, odnosa velikih sila je toliko složeno i komplikovano da Srbi teško tu mogu nešto da utiču, ali u okviru svog nacionalnog bića bi mogli nešto da urade da se to sačuva kao što se sačuvalo i u prethodnim vremenima. Tu bi možda trebalo imati nekakav program za kulturno očuvanje srpskog identiteta. Nažalost, tu nije situacija laka, jer u Srbiji, u kulturnim institucijama dominira filozofija druge Srbije, koja nije baš u saglasnosti sa onim što se događa u Republici Srpskoj. Još jedan tekst na koji bih ukazao, koji bi možda mogao da nam pomogne u ovoj situaciji, to je tekst koji je Isidora Sekulić objavila 1940. godine, a zove se Usredsređujmo se, odnosno koncentrišimo se, kako bi se to uobičajeno reklo, gde ona upravo tražila to jedinstvo i opisuje situaciju kada je ona došla i kaže, kada me je malena Srbija primila, tada su svi znali šta treba da rade i vladala je ono što se izgleda sad izgubilo, srbijanska, kako ona kaže, trezvenost. Znači, trezveno razmišljati i trezveno postupati. Aktuelna dešavanja u regionu Zapadnog Balkana jasno nam ukazuju da nije povoljan trenutak za bilo kakve izmjene postojećeg Dejtonskog sporazuma. Zapravo, i sama tema ovog skupa, naslovljena kao Republika Srpska između rata i mira, vraća nas i ponovo otvara neslavna i opasna poglavlja iz 90-ih. To su godine, okolnosti i dešavanja
koje sa današnje perspektive i distance možemo da ih ocijenimo kao potpuno kontraproduktivna i neadekvatna za rešavanje osetljivih sporova, kao što je i samo bosansko pitanje. Pokazalo se da oruženi sukob u Republici Bosni i Hercegovini kao i Republici Srpskoj kao njen deo nije sredstvo koje donosi rešenja. Zbog toga, već na samom početku izlaganja možemo zaključiti da su alternativni načini ka rešavanje bosansko-hercegovačkih pitanja i izazova treba da nas usmere ka primerenijim sredstvima koji pre svega bi zahtevali uspostavljanje pregovaračkih odnosa uz prakticiranje diplomatskih mehanizama. Činjenično stanje i danas je nepromenjeno. Bosna i Hercegovina je i dalje država sa 3 naroda i 3 veroispovesti. Ti narodi žive i treba da žive zajedno, uzajamno poštujući svoje osobenosti i potrebe. Nakon Dejtonskog sporazuma, Bosna i Hercegovina postaje država koja je sastavljena od 2 entiteta i 1 distrikta. Jedan od tih entiteta je upravo i Republika Srpska, dok Republika Srbija i Republika Hrvatska su garanti tog sporazuma. Uzevši sve to u obzir, postojanje Republike Srpske u takvom obliku i sa pravima i obavezama koje su jasno navedene u Dejtonskom sporazumu, ne bi trebalo nikome da bude sporno i još manje opasno. Takođe, i Bosna i Hercegovina, koja je ustrojena upravo na temeljima Dejtonskog sporazuma, ne bi trebalo da bude povod niti da izaziva potencijalnu opasnost za eventualne bezbednosne komplikacije na unutrašnjem i regionalnom nivou. Bosna i Hercegovina je sekularna država u kojoj ne bi trebalo da postoje poistovećivanje između državnih, entitetskih i religijskih praznika. Na osnovu toga, ni na sam datum 9. januar ne bi trebalo da se gleda iz ugla religijske ili etničke pripadnosti. U jednom demokratskom i sekularnom društvu taj datum bi trebalo da bude samo prilika za proslavu praznika svih građana pomenutog entiteta i ne postoji nikakav razlog da on bude diskriminatorski odnosno na druge nesrpske građane i one koji nisu pravoslavne veroispovesti. Slobodno možemo reći da je sporno pitanje oko obeležavanja Dana Republike Srpske kreirano na visokom političkom nivou i u snažnu podršku određenih međunarodnih aktera. Ne uzimajući pritom u vidu i u obzir neophodne i neodložne procese pomirenja i integracija između svih građana koji žive na prostorima Bosne i Hercegovine. Referendum kao takav u 21. veku trebao bi da predstavlja samo dan koji slavi demokratiju i koji neposrednim putem omogućava svim građanima da iskažu svoju volju. U ovom slučaju, referendum o obeležavanju Dana Republike Srpske iskorišćen je kao tipičan način za obračun između političkih elita na relaciji Sarajevo-Banja Luka. Stavili smo svoje potpise i svoje za ovoliku temu, rekao bih, nejake potencijale i snage da uputimo apel političkoj javnosti u Republici Srpskoj, u Federaciji Bosne i Hercegovine i Srbije. Polazeći zapravo od toga da pretnje koje se događaju posle referenduma, sa jedne strane to su pretnje hapšenjem, sa druge strane to su pretnje ubistvom, to su pretnje ratom na kraju krajeva, da iako nas nisu sasvim primakle ratu, iako smo u onoj fazi kada postoji mnogo prostora za političke razgovore i za političke dogovore, kada još nije kasno, dakle, da pokušamo da reagujemo i usmerimo stvar u tom pravcu pre nego što ne bude kasno. Naš apel sadrži 4 tačke i njih će vam predstaviti gospodin Dragomir Anđelković. Nalazimo se u situaciji kad se mnogo priča o miru, ali zapravo prazna priča i retorika uz savijanje glave pred onima koji žele sukob prizivaju tako nešto. Zato je cilj da podstaknemo i javnost Bosne i Hercegovine i Srbije da razmisli o svim mogućim konsekvencama
i da učini nešto da u našem regionu se održi stabilnost. Otuda učesnici skupa apeluju na državne strukture Republike Srpske da budu u punoj pripravnosti, da shvate opasnost koja postoji ozbiljno, ali s druge strane da nastave da pregovaraju u duhu Dejtona, da insistiraju na autentičnom dijalogu koji bi uvažio sva tri naroda. Apelujemo na građane i političke faktore u Republici Srpskoj da očuvaju duh jedinstva proizašao iz referenduma, da ne dopuste da ih posvađaju i konfrontiraju, jer ako je Republika Srpska iznutra jedinstvena, niko je s polja ne može ni ukinuti ni oslabiti. Jedinstvo je ključ njene odbrane. Apelujemo na radikalizovane muslimanske političare u Bosni i Hercegovini da spuste loptu, jer radikalizacijom donose svima nesreću i svom narodu. Nek ne prete hapšenjima, likvidacijama i belajima, jer onda kada dođe do belaja svi stradamo. Treba nam mir, treba nam razum i saradnja, a ne da idemo ponovo u nove sukobe. I konačno, apelujemo na oficijalni Beograd da u punoj meri podrži Republiku Srpsku, da stane iza nje i konačno da kao garant Dejtonskog sporazuma pruži sve potrebne bezbednosne garancije i Republici Srpskoj, ali i njenim funkcionerima kojima se sada preti hapšenjima i likvidacijama. Beograd je dužan da brani Banja Luku kao što bi branio i samog sebe, odnosno da u duhu demokratskih principa štiti građane Republike Srpske i njihove demokratski izabrane predstavnike. Samo tako svi zajedno radimo u pravcu mira, popuštanjem prizivamo nesreću. Da recimo danas britanske specijalne snage kao deo doduše mirovnih snaga organizuju vežbe pored Banja Luke pod nazivom Odgovor 2016. godine. To je očigledna provokacija koja se sada dešava baš u ovom momentu i koja u krajnjem slučaju čak i možda nenamerno može da dovede do eskalacije nekih sukoba. Mi moramo, znači, apelujemo sad opet da smireno odgovorimo na situaciju, ali da Beograd ne sme da dozvoli bilo kakvo ugrožavanje Republike Srpske, jer vidite da se pritisak nastavlja.